everyone, welcome to our institute, Grita Station Training Academy. Siap miss. Ngi wan sini một ban kereta solution thọ ang tim training này cũng nữa. Long đã cả học siêu nè free nè. Em cái đây về các free Te long ban introduce ngi kindet pang kaniga kereta. Ta. Hello everyone, welcome to our institute, Grita Station Training. Dari ke office ke bahan training. Jadi kena kamtam di kena from the lab dan school ni drop out student. Jadi lah bahan training sini kita training untuk di asisten nutrition di nasional. Nang dapat di SFB jadi di street food. Dapat di Kerana Deka kami sendiri. Dan kami ke office ni kadang KIS kira sini. Dan kadang kami center kadang ahli. For occupational center per dan di IT community missionary. Kita community mystery. Long shawai long fidan nè tăng hứng này nè. Midan. Long hapo istentia hai di fi I training free. Istentia. Hai. Istentia kadang kami ber ahli KIS. Hai. Video kibakwa ni kena kibakwa ban tips hang bunca kikos pamine. Hai. La kami sedang center di KIS. Desyawai pat ni ai community mission ni ai kumshamu melian. Kan mulang bola pergi. Long kum ki fast food fi ai mong asnyo. Te long fast food te long kumno fish buat ada training fin ai start up tool ne em kumno yaki. Kedua ka training kedai ka free of cost ke belakang dan CUA. Nampak anda ada kena kita ada training di ai certificate bagi provide you it start up tools. Maka ni ka start up tools kedai ka office kami kadang kau ka post company kedai ban bagi no kena kita wan training apa ni kita yang ni bahaskan macam. Kalau ni buat dekat dan ada tidak dan choose ka self-employ. Job placement kemudian ni hak pen yang mani punya kami. Jadi self-employment bagi kisahkan macam. Kemudian ka AVI ber ka electrician nang ta ber ka gini. Assistant electrician. Hai. Dapat ka craft baker tidak di training spang kemudian macam ke timbang siapa. Nang dapat street food kita temperature sepak restoran itu kisah masyarakat ekstra. Nang dapat di meson asal meson kita di misteri itu macam marble mau block entah. Okay. Jadi satu web ban ini market office ni kami datang ni. Dan head office kami Shillong. Dan national part ki ai bun jadi di sini nampak ekstra part ki vocational center furniture di furniture ya. Te kemudian sejuai ru kadan ini. Jual kadan nang dapat ki vocational yang jangka western tiara dan yoksi namba dapat ni intro dapat seperti. Te kemudian sejuai deh hai kami. Kami kedai New Hill mah. Jadi kena ai ki bakwa ban training kita ban ayu ban visit dia ke center ni kita akan call itu number phone. Kemudian fishing class ayu miss senang. Long fishing na do class ayu mau senang fishing ya kena training. Kum kini ki fast food. Fast food ki craft baker ki mbak class H ni. Cindram batin thai. Taki assistant mission pas sini yang western tian eastern tian ni mbak class 9 sini. Desi Shillong pas ki class 10 sini. Mission ni pas ni taki dan kam qualification. Ni fiang craft baking. Craft baking. Leki bakery ban kum kini ki bake tips aku shed akan kumas cake, shed roti, kiba training spang ki bakery. Craft bakery. Oh, okay. Craft bakery ki akan shed akan snack. Cake ki akan bandar. Tu
tak lengkap kan. Ha. Tapi kan kibik. Oh, okey. Ha. Kum ki fast food. Long kum ki ke ADP, street food ke ADP syai kai. Ki syai kai kum ki syai dok tu. Rice dapat ki chau. Dapat ko ki khat pelawi ni. Ni ki ajang. Long electrician kemud assistant electrician kemud mud VI full wiring. Kanai. Solution jong kat ni ke nilai kanai. Ha. Te apa kita nilai kanai nilai tam berapa ni lai ban kita ni kita nilai tam tu. Te kat ni tu kedai satu nilai kanai te kalau basic. Kalau ni pat ka assistant jong electrician ki ai wiring. Mostly te wiring ni untuk tambah extra ni ai. Tahu Belish pun mes ya ka jing strict ba philawan ra ya ka ni ka free training. Te kumno fin ong ye jong ka East India Hill bakin ya wan shane. Hello. Hello. East India district. Kawai nga ko China ko man ong ko sini East India. Ya pi ki pe ba baro dan kanu ka training ki ba pi bangal ada ong ne mo. Terusnya ba pi ko ban join sampai visit yang ni aman hat kia is ba da office ni la ban training ko ki as la ban jo ki training jadi free training our course ban kamera dan CWA ro la ro ban jo ki training ko ki assistant electrician ang dapat craft bakery nang ta fast food ni sana. Anda pila ada ki training ni provide ki ko ki certificate ang dapat sana. Ki job placement ro ni la Tahu Belish pun. Tamista.